Die Spaanse Inquisisie, wat in 1478 gestig is deur die katholieke monarg Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Kastilië, hoofsaaklik om katholieke ortodoksie in hul koninkryke af te dwing en om kettery te identifiseer en uit te roei, versterk die gesag van die katholieke kerk en die monargie. Spesifieke doelwitte het ingesluit: 1. Versekering van godsdiensunie. Bevorder godsdienstkonformiteit binne Spanje deur kettery of ander nie-katholieke oortuigings te identifiseer en te bekeer of te straf. 2. Bevegting van kettery en apostasie. Opspoor en onderdruk ketterybewegings soos protestantisme, judaïsme en islam, veral onder bekeerde Jode, conversos en moslems, moriscos, om waargenome bedreigings vir katholieke ortodoksie te voorkom. 3. Versterking van politieke mag. Gebruik godsdienstgesag om koninklike mag te konsolideer en die diverse bevolkings onder 'n enkele godsdiens en politieke identiteit te verenig. 4. Handhawing van morele en godsdienstdissipline. Handhaaf morele orde deur gedrag te monitoreer en te straf wat as sonde of afwykend van katholieke leer geag word. Die Spaanse Inquisisie het hoofsaaklik mense geteiken wat as ketters, Jode en moslems beskou is, ook bekend as conversos en moriscos, wat tot die Christendom bekeer het. Hulle was dikwels onderwerp aan vervolg, marteling en teregstelling, omdat hulle hul oorspronklike geloof in die geheim beoefen het, of omdat hulle nie aan die heersende katholieke praktyke voldoen het nie. Skattings dui daarop dat tussen 150.000 en 300.000 mense tydens die Spaanse Inquisisie tereggestel is. Hierdie getal sluit egter nie net nie-Christene in nie, maar ook katholieke wat van kettery beskuldig is. Wat nie-Christelike groepe betref, word geskat dat tussen 1659 en 1691 is ongeveer 300.000 tot 400.000 moriscos, moslems, met geweld tot die Christendom bekeer. Baie Jode is ook vervolg, met skatte wat daarop dui dat tussen 165.000 en 250.000 Jode in 1492 uit Spanje verdryf is en 150.000 tot 200.000 Jode tydens vervolging vermoor of gesterf het. Die inheemse mense van die Amerika is ook geraak, veral in die kolonies van die Nuwe Wêreld, waar die Inquisisie gebruik is om inheemse kulture te onderdruk en katholisisme af te dwing.